Kaze nanone kuri mwebwe mukomeje kudukurikira muri mu Rwanda ndetse na muri mu karere k'ibiyaga bigari, abari mu Burundi, Repubulika Demokarasi ya Kongo, Uganda ndetse n'igihugu cya Tanzania, mwese ndabasuhuza mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Hanyuma rero wowe utwumvise bwa mbere ukaba wifuza ko tuzajya tubana mu makuru yacu mu buryo buhoraho, ushobora no kutwandikira kuri WhatsApp tukagushyira mu rubuga rwa WhatsApp. Urareba muri comment section cyangwa se hatangirwa ibitekerezo, uraza gusangamo nimero yacu ya WhatsApp. Rero uze kutwandikira kugira ngo tuze kugushyira muri groupe ya WhatsApp, tujye tubana umunsi ku wundi twungurana ibitekerezo, tureba icyo twakora ndetse kandi tunarebera hamwe amakuru yose muri rusange abavugwa mu Rwanda ndetse no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange, dore ko amakuru yo ni menshi abavugwa yaba imbere mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko ndetse no muri Congo, aho nk'ubu amakuru menshi cyane avugwa. Turaza kugaruka ku icukumbura ry'ikinyamakuru cyitwa CNN, nicyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kivuga ku myigaragambyo yakurikiye amatora y'umukuru w'igihugu muri Tanzania. Muribuka ko habaye imyigaragambyo ikomeye cyane yasize abatari bake basize ubuzima, ariko ayo matora byaje kurangira atsinzwe na Madamu Samia Hassan Suluhu. Uyu yagiye ku butegetsi muri 2021 ubwo yasimburaga John Pombe Magufuli nyuma yo kwitaba Imana. Turaza guceko kandi murasirazuba bwa Congo, mbabwire ko amakuru avuga yuko M23 yigaruriye umudugudu wa mbere wo muri groupement ya Walowa Yungo. Ni itangazo rero rikomeye cyane ryamaze gushyirwa ahagaragara n'intare za Sarambwe zikomeje imirwano aho zihanganye na AFC M23. Hanyuma ku rundi ruhande ndaza kubabwira ko uwitwa Vladimir Putin, perezida w'igihugu cy'Uburusiya, yavuze amagambo akomeye cyane ku gihugu cya Ukraine bahanganye mu ntambara imaze igihe kitari gito. Ese ko Donald Trump akomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo arebe uko yahagarika iriya ntambara iguza Uburusiya ndetse na Ukraine? Birashoboka mu gihe uyu Vladimir Putin amaze gutangaza amagambo akomeye cyane ku gihugu cya Ukraine n'abayobozi bacyo. Ayo magambo ni ayahe? Reka tuyagarukeho mu kanya gato. Ikaze rero muri amakuru ku buryo burambuye, tuyahere mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, turebera hamwe itangazo rimaze gushyirwa ahagaragara na M23, aho rero uyu mutwe wavuze ko kuri wa gatanu tariki ya 21 Ugushyingo wigaruriye umudugudu wa mbere wo muri groupement ya Walowa Yungo muri teritwari ya Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mbibutse ko M23 yigaruriye Kaliki nyuma y'imirwano ikaze yasakiranyije ingabo zayo n'ihuriro ry'ingabo za leta. Ni coalition ikomeye cyane irimo FARDC, igisirikare cya Congo, ingabo z'u Burundi, hakabamo FDLR, umutwe w'iterabwoba usanzwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, hakabamo ndetse na Wazalendo irwana ku ruhande rw'ingabo za leta ya Congo. Amakuru avuga ko abasirikare ba M23 baturutse Ikibati muri groupement ya Roberike bateye ibirindiro bya FARDC na Wazalendo byari muri Kaliki mbere yo kwigarurira aka gace, nk'uko amakuru dukesha bimwe mu bitangazamakuru by'imbere muri Congo agiye abivuga. Kuri ubu rero amakuru avuga ko nyuma ya Kaliki M23 yarimo rigerageza kwerekeza mu gace ka Ngenge. Akaba rero turakomeza kubikurikiranira hafi uko tugenda tubona update kuri aya makuru ibikomeje kubera ku mirongo y'urugamba muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, turaza kugenda tuyabagezaho. Hanyuma rero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, reka mbabwire ko ku mugoroba wo kuri wa gatanu tariki 21 Ugushyingo ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zagabye ibitero mu gace ka Mahanga ho muri teritwari ya Masisi zikoresheje indege y'intambara. Iyi ndege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yarashe muri kariya gace nyuma y'uko mu masaha yo kumanywa hari harashwe inshuro zigera kuri 2 mu gace ka Mikenke mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Agace rero ka Mahanga kuri wa gatanu kiriwemo imirwano ikaze hagati y'inyeshyamba zo mu mutwe wa AFC 23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'imirwano ikomeje kubera mu bice bitandukanye bya RDC, mu gihe uyu muyobozi w'ikirenga wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani akaba yarari mu ruzinduko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Qatar rero niyo yakiriye ibiganiro bimaze amezi agera ku 8 bihuza Kinshasa na AFC 23, ndetse mu byo impande zombi zumvikaniye i Doha harimo gutanga agahenge kugeza uyu munsi, ariko ako gahenge ntabwo rwose karaboneka, yaba ku ruhande rwa M23 yaba ku ruhande rw'ihuriro ry'ingabo za leta baracyakomeza kurwana. Gusa kenshi M23 mu matangazo ikunze gushyira hanze ivuga ko iba yirwanaho ku bitero iba yagabweho n'ihuriro ry'ingabo za leta, cyane cyane yiganjemo ingabo z'u Burundi ndetse na FDLR, umutwe w'iterabwoba usanzwe urwanya u Rwanda kandi wagiye uhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda mu bihe bitandukanye. Mbere ko tujya kwicukumbura rikomeye cyane ryakozwe n'ikinyamakuru cya CNN cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, reka mbaze mubwire ko abayobozi ba Ukraine ngo bahindutse agatsiko k'abagizi ba nabi bicaye ku nkono
za zahabu nk'uko bivugwa na Vladimir Putin w'Uburusiya. Uyu ni perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yagize ati abayobozi ba Ukraine bahindutse agatsiko k'abagizi ba nabi batitaye ku gihugu cyabo, bicaye ku nkono za zahabu. Hanyuma rero akaba yagize ati kuri uyu wa kane ubwo yasuraga ubuyobozi bw'ingabo zirwana mu ntambara yo muri Ukraine, mu ijambo yagejeje ku bayobozi bayobora itsinda ry'uburengerazuba, Bwana Putin yavuze ku kibazo gikomeye cyane cy'itekinika ribera muri Ukraine, anenga cyane abayobozi b'iki gihugu. Bwana Putin yagize ati ubu ntabwo ari ubuyobozi bwa politike bwa Ukraine, ni agatsiko k'abagizi ba nabi gafite ububasha bwo kwikungahaza ku giti cyabo. Biragaragarira buri wese ko aba bantu bicaye ku nkono zabo za zahabu badatekereza cyane ku byerekeranye n'abaturage basanzwe muri Ukraine cyangwa se abasirikare basanzwe. Urukozasoni rukabije rwa ruswa rwagaragaye muri Ukraine mu cyumweru gishize, ubwo ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya ruswa cya Ukraine gishyigikiwe n'uburengerazuba cyitwa Nabo Zelensky, perezida wa Ukraine, yagerageje kandi kwigarura muri Nyakanga cyatangazaga iperereza ku mutwe w'abagizi ba nabi mu rwego rwo hejuru, bivugwa ko uyobowe n'uwitwa Mindici. Aka gatsiko k'abagizi ba nabi ngo kanyereje amafaranga agera kuri miliyoni 100 z'amadolari Amerika yavanywe mu kigo cya leta gitunganya ingufu za nucleaire cyitwa Enegatom, gishingiye cyane ku nkunga z'amahanga. Mu gihe Mindici yatsitse Nabo, abandi bantu benshi cyane bazwi cyane bagize uruhare muri aya mahanuro ya ruswa. Ibyo bikaba byaratumye minisitiri w'ubutabera witwa Germane ndetse na minisitiri w'ingufu witwa Grinchuk birukanwa mu buyobozi bwa perezida Volodymyr Zelensky. Abantu bakekwaho kuba bafitanye isano n'ibi bikorwa bya ruswa nk'uko Russia Today bikomeza ibivuga, ngo harimo umugabo wegereye Volodymyr Zelensky witwa Andrei Yermak, wahoze ari minisitiri w'ingabo, akaba n'umuyobozi w'inama y'umutekano w'igihugu witwa Rustem Umerov, ndetse n'uwahoze ari minisitiri w'intebe wungirije Alexei Chersenshov. Hanyuma Moscow yavuze ko itekinika riheruka ryerekana ko igihe kigeze kugira ngo abaterankunga ba Ukraine bo mu burengerazuba bamenye ko amafaranga bagiye bohereza muri Ukraine birangira yibwe. Akaba rero ari byinshi cyane Vladimir Putin yatangaje ku munsi w'ejo nimugoroba. Mbibutsa ko Leta Zunze za Amerika nk'umuhuza ukomeye cyane muri intambara bakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo bahagarike iyi ntambara. Akijya ku butegetsi bwana Trump yavugaga ko ari intambara itazamara n'icyumweru cyangwa se n'ukwezi, ariko kuva yagera ku butegetsi haciye igihe kitari gito rwose akigera gukora ibishoboka byose agerageza, ariko ntabwo yabasha kugera ku ntego yari yihaye. Reka rero tujye kwicukumbura rikomeye cyane ry'ikinyamakuru CNN cyo muri Leta Zunze za Amerika ku mvururu n'imyigaragambyo ikomeye cyane yakurikiye amatora muri Tanzania. Iri ni icukumbura televiziyo ya CNN yo muri Leta Zunze za Amerika yakoreye mu gihugu cya Tanzania, ryashyize ahagaragara ibimenyetso bikomeye cyane byerekana ko polisi y'iki gihugu n'abandi bantu bitwaje intwaro barashe mu cyico abenshi mu bigaragambyaga nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu we ku itariki 29 Ukwakira. Aya matora yasize Samia Suluhu Hassan uyobora Tanzania kuva muri 2021 yongeye gutorerwa kuyobora iki gihugu ku majwi hafi 98. Icyakora Chadema, ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri Tanzania, rivuga ko abantu babarirwa mu 200 aribo biciwe muri imyigaragambyo yamaze hafi cyumweru, imibare leta ivuga ko yakabirijwe cyane. Nubwo leta ya Tanzania itemeza umubare nyawo wabiciwe muri iriya myigaragambyo, Perezida Samia Suluhu Hassan ubwo kuwa kane w'icyumweru gishize yari imbere y'abagize inteko ishinga amategeko yemeje ko habaye ubwicanyi, ndetse ategeka ko hashyirwaho komisiyo ishinzwe gukora iperereza ku byabaye muri iki gihugu cya Tanzania. CNN mu icukumbura ryayo yavuze ko yabonye ikanasesengura za video 14 zerekana polisi ya Tanzania irasa abigaragambya. Gusa umunyamakuru witwa Larry Madowo uri mu bakoze ririya cukumbura avuga ko hagikenewe iperereza ryigenga ku bwicanyi bwabaye. Yavuze ko bushobora kuba ari jenoside kuko hari byinshi cyane kiriya gitangazamakuru kitabashije kugeraho. Usibye amashusho bizwi neza uduce yagiye afatirwamo geolocation, CNN mu icukumbura ryayo yanasesenguye amajwi y'amasasu, amashusho ya satellite n'ubuhamya bw'abaturage. Amashusho menshi yagenzuwe n'iriya televiziyo agaragaza polisi ya Tanzania n'abagabo bitwaje imbunda barasa ku bantu bari mu myigaragambyo, barimo bamwe bari bafite amabuye cyangwa se inkoni, mu gihe abandi nta kintu bari bafite mu ntoki. Nko mu mujyi wa Arusha, amashusho yafashwe agaragaza umugore wari utwite inda y'amezi agera kuri 3 araswa mu mugongo ubwo yiruka ahunga amasasu. Ayo mashusho kandi agaragaramo n'undi musore warashwe mu mutwe mbere yo kwitura hasi ava amaraso menshi cyane. Aha muri Arusha, CNN by'umwihariko yifashishije Rob Mera
ni umwarimu w'inzobere mu isesengura ry'amajwi werekanye ko amasasu yose yaturutse aho polisi yari iri ku ntera hagati ya 95 n'ijana na 12, ibishimangira ko ariyo yarashe bariya bantu. CNN ivuga ko mu buruhukiro bw'ibitaro byo mu mujyi wa Mwanza na Dar es Salaam yabonye amashusho by'ukuri agaragaza imirambo irunze hanze y'ibitaro bya Sekou Touré Hospital muri Mwanza. Indi mirambo myinshi yagaragaye iryamye ku butaka mu bitaro bya Mwanyamala i Dar es Salaam. Umuganga wo muri Mwanza utifuje gutangazwa amazina yabwiye iriya televiziyo ko imirambo yazanwaga na polisi kugeza morgue zuzuye bakayirunda hanze. Uyu yunzemo ko imiryango y'abishwe yagiye ishakisha ababo iminsi myinshi cyane, ndetse ko hari yagiye ibasha kubabona nk'uko yagiye ibigarukaho. Amakuru kandi yandi yemeza ko mu bishwe harimo abakinnyi b'umupira 7 barasiwe mu ngo zabo, ariko ko imirambo y'abagera kuri 6 itaraboneka. Amashusho menshi cyane yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga yagenzuwe na CNN kandi yerekana abagabo bambaye imyenda isanzwe bakekwaho kuba abapolisi barashe abantu mu mihanda yo muri Dar es Salaam. Amashusho ya drone yafashwe mu gace ka Segerea agaragaza abaturage bahunga binjira mu ngo mu gihe imodoka yabarasagaho isa n'umweru yarimo ibakurikirana. Abacukumbuzi ba CNN bemeje ko aya mashusho ahura n'ubuhamya bw'abaturage bavuga ko polisi n'abagabo bari bambaye civil bari bafatanyije mu gihugu cya Tanzania. Iperereza ryanarebye ku bivugwa n'ihuriro ry'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu n'abaturage bavugaga ko hari imva rusange zagiye zishyingurwamo abiciwe muri iriya myigaragambyo. Amashusho ya satellite yafashwe n'ibigo birimo Planet Labs, Venta na Sentinel 2 agaragaza ubutaka bushya bigaragara ko bwacukuwe hagati y'itariki ya 2 n'itariki ya 5 Ugushyingo hafi y'imva zisanzwe mu irimbi rya Kolondo rirereye mu majyaruguru ya Dar es Salaam. Video yafatiwe ku butaka yerekana umucanga mushya wacukuwe, imizi y'ibiti isohotse ndetse n'ibitambaro bimeze nk'ibyari byaciwe ku myambaro y'abantu. Abaturage babiri ndetse n'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu babwiye CNN ko hari imirambo y'abigaragambya bishwe ishobora kuba yarashyinguwe aho hantu. Nyuma y'amatora yo muri Tanzania, guverinoma y'iki gihugu yahise ikuraho internet, aho isubirijeho nyuma y'icyumweru polisi ishyiraho amabwiriza y'uko nta muturage wemerewe gusangiza amashusho ateye ubwoba. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu rivuga ko abantu babarirwa mu magana bashobora kuba aribo biciwe mu myigaragambyo yo muri Tanzania, mu gihe abandi benshi bakomeretse cyangwa se bagatabwa muri yombi. Reka mbashimire, mbifurize kugira ibihe byiza, hanyuma babwira ngo mukomeze mukande subscribe cyangwa se sabone kwa koresha ururimi rw'igifaransa, mureba hari inzoge naho mukandeho. Icyo bivuze ngo tukimara gutunganya amakuru yacu ako kanya ahita akugeraho. Reka rero mbashimire, mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza.